Pemirsa penyuan kerama sani embas nemoning raina tumpak wayang ngemelatin upacara membayuh oton miwah sapu leger masal sani kemargiang oleh pemerintah Kabupaten Tabanan sani memperkanti kesarengin Yayasan Siwa Agung Jagadita Bali. Upacara membayuh oton miwah sapu leger puniki kemargiang ring pura luhur pucak Padang Dawa Batu Riti. Tugas suci Dharma agama hari ini. Disampaikan. Pemargi puniki pinaka cihna uradian saking Pemkab Tabanan Majang Krama. Sangkadeng mabayuh oton miwah sapu leger yeneng kemargiang oleh suang-suang angge mejanten lasang akeh prebil. Tiosan punika maka tetujon ring pemargin upacara antuk nes prebil upacara yadnya taler nincapang persatuan miwah kesatuan krama antuk semangat saking samian krama Hindu. Karena memanggil antar melaksanakan Dharma agama ritual asli Nusantara. Staf ahli Bupati bidang hukum dan pemerintahan Inyoman Sumartana Renggala punika ngangganin Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastutin Latarang samian krama mangde madue rasa bangga majeng Pemkab Tabanan sane sampun sideng ngemargiang Dharma agama miwah Dharma negara ipun. Kejantenang pemargi puniki dahat nguantu krama talernes rasa osah yening wenten krama sane kepanggihin madue keluarga sane embas nemonin wuku tumpak wayang. Kekantenang jadme sane embas ring wuku wayang puniki kebausang cemer melik miwah malu utawi kepingit. Melarapan pemargin upacara yadnya membayuh oton miwah sapu leger inucap keabtiang sida nyuciang ring sajeroning sekancan male inggian male ring skala melarapan ngemargiang sesolan wayang sapu leger. Pemerintah Kabupaten Tabanan memperkanti sarang Yayasan Siwa Agung Jagadita Bali untuk ngemargiang upacara membayuh oton miwah sapu leger masal. Mangde kauningin upacara sekali puniki sang penanin kemargiang oleh Pemkab Tabanan saking pikayunan Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti. Dawag punika ngantos mangkin upacara kemargiang antuk gratis. Tim Liputan